Sngap paralop anitu tuwi kana pama ngadon pok mesin kujung namar mentah putih mentah lajelai tag kebas niu sudah sngap paralop anitu kinawi kana kebang ngadon pok mesin kujung balik meneh kadang mikisngi kijing sniu kila dapur hasor leh anu kendong do kata kijing sniu kila jelenga kat nangrat dengkong kata hai ke kisman sim subini nama bajile tam mesni tudan don kibriu kibatu hana kiong om don mencana su lara om don mencana su balai tak kijak beri zaman kasni kantam ni deh akajuk mabai mata apo ke YouTube bun bengi hakari kasih ke jumi jak beri baik zaman kasni lajot kari kasih jumi nama layu klik dan ucapkan om tak macam dari kinong turo idan kinong teru idan nomor minggu nomor balai kan itu ini nomor labun kinong tu kinong ute kinong pengyapri nomor day kene goy lampun palat kijing dik besnin habal apun kijing dik besnin kinju caliasu wat pengyapri watlah ki kentai mentaru lapun ki balangok haka jing di besni lajak kat kotmet haka jing di besni nomor balai ijat kat kotmet haka jing di besni nomor jimla su ban kela wat ki kentai kilangok hakta kajing besni berkat mentah wat kentai kilangok kajing besni sa kisendang nilai kimna lak uwe ru ada ngadu jor hai ada hidup sebangun dai kendai idai bangop kita kejung di kesini kamtam ni deh apa sinrang jumi kita di balangok itu keno ngapang kamersim larangan snow iya kenaka karena Ramadan pok musim berjemah ada kisah tentang jumi sin berkilang wak haudra kono kamet kejungki Ramadan su kata kejeng ha Ramadan baik tanda kejeng kubasnin nomor boleh ngasau muka sin beladi haudra ngati kena omat se impoi siakatu siaklute lada nomi opsa nau ta ubri bakinte kim khen matarai wat ansim ya kecing ibri tangkini kente boleh sebut